Nahuman na ta pagtanom og saging guys. Ang kainit kaayo sa panahon. Igang og natay natanom na napo kabuok na saging na karnaba. Karong adlawa kay katong paglampas nato og karong adlawa sa atong pagtanom nakatanom tag na po ka saging na karnaba sa duha ka adlaw natong trabaho guys. Ikaduha nato ron sa pagtanom. Og sa sunod nato vlog, akong ipakita sa inyo ang kanabitan mo trabaho ta sa isa ka adlaw. Maglampas tapos magtanom dayon ta. Kung pila ka buok ang atong matanom sa usa ka adlaw sa saging para ang atong adlaw dili masayang og mapuslanon. Okay guys, ayaw kalimti mag-like mo diha, comment and subscribe. Bye.